Ita, isagot mi kada kati istorya ana pauluan ni Don Anselmo. Tampo kitang aldaw iti panakigasang-gasa timur talahiro dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Ulas apo. Kanyang iti panubok apara kani engkantada la adisya. Jak ammo apong. Ti ko na ni Diyos sa engkantada. Makaammo ak kanon. Ha? Apahingay? Dayta kano ti misyon ko, apong. Ay, kasta. Kaya't nasa wanday ta. Mabayag ni engkantada la adisya dito'y tirad-tirad. Jak ammo, apong. Nakasakdo akong iti danom. Napunok ti karamba. Ah! Anya? Ne? Apay ngay anagsakdo ka engkantada la adisya. Da kami ati rumbang agsakdo. Nalpasan, Ama Bobod. Engkantada la adisya. Kumusta ngay ti panagyan mo dito'y? Saan ka kadya mailiw iti lobong yo? Ama Bobod, di nakawagan iti engkantada. Kaputaawan ti pan nakabalin ko ita. Iso amay sa akon agagangay laang a tao. Anya? O sige, panawan kayo pa iti nakagluto. Mabisinak nga minay. Ay! Mabisinan met gayam ti engkantada. Kas itinakunana, apong. Gagangay laangan a tao. Saanan nga engkantada. Ala, umay ka, apong. Tulungan tangagluto, tapno mabibiit. Uray siyak, mabisinak matan. Aywan ah! Inta nga rodan? Kalpasan ti panangan tayo. Sumurot ka kada kami kini apong. Laadi siya. Mapantayo iji patad. Patag? Wen, adda balay mi kini apong iji patad. Nagdakkel ati balay mi je patad, ladi siya. O sige, kayat ko ti sumurot. Wandon Anselmo, umay kunto ikaro ti buludak a kwarta. Dakkel agatad ti kasapulak para iti operasyon ni nanang ko. Putdenda ka no ti maisaasaka na. Gaputan no saan ang maputad. Isuntumit laang ti kaasi. Kasta ka di? Adda nga min sugat iti saka ni nanang ko. Kat nabayagan day chay. Ngam di pa'y lagimbag. Diabetic ka no. Bueno, pautangan ka. Angem ne, umay munto ikaro. Kat saan ka nga agreklamo? Noan yan to, ti paramid ko ken ka, ha? Wandon Anselmo, ikarik, aramidag ti amin na kayat mo, basta pautangan naklaang. Ikarok to babaan iti panagpaay ko ken ka. Ijay pa'y abanda ti balay mi ken Nicolas, ladi siya. Basit lang nga napagnaan tayo, makadanon tayon. Sige. Ha? Ay, anya? Ay, Ha? Sige, ladi siya. Kamatom dyan ang itara itibag jay babae. Agawaam! Wan, inakon! ha? Nagparta ka na nagtaray? Kasla impana? Nakadayo akon. Iti day dya banda ti pagtungak. Aglingid ak ija. Ha! Hoy, babae! Isublim day ta abag. Kukwak day ta. Agtatakaw ka! Isublim kanyak day ta. Saan mo ako ko daytoy? Ditakan! Ha! Nagpartakan ati maray. Agay ang bayo ti place! Kas ka na matiling ti manip daw! Kung nagpaysa, marwam day day! Jay bag ko! Aday jay ti kwarta apang paopera kin ni nanang ko. Ado yan ti bag mo. Awatam. Kita nyo! Babae din, nalay ti Agyaman na! Agyaman na ko, nay! Ito maminsan, aganad ka. Nasayat mat na naagaw mo tibag, laade siya. Nagpartak kagayam ngagtaray? Wan, talaga na
partakak nga agtaray. Agyaman ako na ikan ka, kapsan. Sige, mapankan. Kataganat ka. Ay, tinasayaat. Itulod tayo, naging gay ti papanan na. Tapno sigurado, asana maulit tinapasama. Hunapong, mayat daytaan na panunot mo. Itulod dak aging ga ija ospital. Wan, balasang ko. Sige, intayon. Nanang, maoperaan kan. Taadan kwarta na bulod ko kini Don Anselmo. Lolita, anak. Binulod mo lang ti kwarta? Wan kulas. Ay, naimbaglaangan ta kinamat nila adi sa tiyagtatakaw. Wan nga rod. Nagadumot ti kwarta linaon jay bag, Lolita. Inutang ko kini Don Anselmo. Naimbag man ta pinautangan na ka. Bayadak to kan ko na, tata. Ikarok to babaen ti pa nagpaay ko ababaonan na. Sige, ingka kasaritan ti doktor. Tapno maoperaanan ni nanang mo. Sapay ko matabaligi ti operasyon ni nanang. Wan, sapay ko ma, Lolita. Ti kwartang aramaten na para iti operasyon. Inutang ko kini Don Anselmo. Ti ko na ni Don Anselmo. Pautangan na kanu basta sa anak tong agreklamo no anya ti iparamid na kanya. Tapno maikaro. Anya ti posible nga aramidin na kan ka. Amo kapag ay ayaman na. Wano pagbalinan na kamay sa kadagiti asawa na. Ha? Dakas atao ni Don Anselmo. Ngam kapilitan nga iso tinagkamanga. Gaputawan ti amo kapangalaak iti kwarta. Apong, kumusta nga tan ti operasyon ti ina ni Lolita? Ay, maputod ti may saasaka na. Angem sapay ko maata, gimbag to adagos. Umay dito yan nila adi siya, apong. Aywan, umay dito'y labi. Angem, naliday mat. Ama bubod, kulas. Apay, naliday ka. Masyanak ka ni Lolita. Saan tayo pa'y apanawan, takaasimat. Wan no iso ti kunam. Dito'y tayo pa'y ospital. Diyak ang munoan niya ti aramidan. Tapaman amalpas ti operasyon ni nanang. Mapana kun iti balay ni Don Anselmo. Awan ton ti mga iwan kin ni nanang. Kasta aya. Nadyak agpakita adagos kin ni Don Anselmo. Patayan naklakit ti dayjay. Anya? Una mabubod. Katparikot ko ti mga sikasun to kin ni nanang. Apaman arumwar dito'y ospital. Naimbag tadakan, Lolita. Amom kadi. Idi pa'y laeng akayat kang agbalin nga asawa. Ngem kanayon na nga elemengan. Laglagi pa madakkel agatad ti inutang mo kanya. Ken imbagaken kan adi kagreklamo no anya ti ipaaramid ko ken ka. Kayat ka nga asawaan. Imbagakan ka. Kat agbalinak ababaunan. Saan kat nga asawaan? Adda amin ditan. Ala, ingka nagdigos. Kat agpabanglo ka. Agtungpal kan. Paltog. Impaturong mo kanya. Sige. Mapankan. No di mo kayat timatay. Day ta abalay tinagturungan ni Lolita.
Nagdakkel abalay. Dakdakkel pay. Ngam iti balay mi kiniapong bubod. Baknang atalaga ni Don Anselmo. Ngam dakas ti agparparik na kanyak. Sumrekak iti dayta abalay. Alipogpog! Nagbanglo ka talaga, Lolita. Kaya't kulaunay daytaing kawas mo nga inted ko. Naging pislaunay. Di na ko magundawayan. Pangaasin. Kukuha ka itan, Lolita. Asawain ka. Di na ko mapagaramidan iti dakas. Awanin ti maramidam. Gaputada kalagatan, ti inutang mo kanya. Umay ka. Di na kalakupan! Saan? Saan dalam dayta babae? Sino ka, ha? At da lalaki akala at adimtang. Balagan ka, Don Anselmo. Waya-wayam ni Lolita. Tano saan? Agbabawi kanto. Kastagayam, ha? Ti paltog ko. Ti imag. Ha! Isublim ti paltog ko. Ti imag, anay ko. Lolita, agbado kan. Sukatam tapagan anay mo. Ket rumwar kan ditoy. Agawaam. At utang na kanyak. Ti utang na. Bayadan na. Ngem saan nga iti kastoy awagas. Di kag kuti ditayan mo, Don Anselmo. Tano agkuti ka. Saplitan ka manen. Di nakasitgan no sino ka. Ba nakastrak ka dito balay ko, ha? Jakon sungbatan dayta. Irakad ka. Tapno sigurado adi ka makalibas. Agyaman kami tadimteng ka. Nakakaasi kami iti pampamayan ni Don Anselmo. Babaunan na kami, kan pagayayaman na kami. Ramasan na kami, pay. Madam Damapay, addan dagiti pulis nga inawagan nyo. Isudan ti makaamukin ko na. Agyaman kami kan kanwa sino ka man. Nawaya-wayaan kami matlaangan diti balay ni Don Anselmo. Patayin na kami nga minugandatan mi ti rumwar. Talon ang kakadwami ti pinatay da. Sana imbalang ti bangkay da. Ay, niya. Oh, addan dagiti pulis. Sapay ko matamalungsot iti pagbaludan ni Don Anselmo. Ikaro na ti kinaayop na. Di ka agdanag. Tamatiliwan ni Don Anselmo. Sige, mapan kan iti ayan ti inam. Asino ka kadi? Tanaparmag mo ni Don Anselmo. Siyak ni Agilos. Ala, mapan kan iti ayan ti inam. Takayat naka makita. Wan Agilos, agyaman ang unay kan ka. Sanda pay laeng ama ipan ti inam iti kama na. Tadak ano pay Jericho Barirom. Kasta kadi. Agyaman ang unay kada kayo. Tada kayo tinang bantay kininanang. May bagman tadakan. Nakaruwarak iti balay ni Don Anselmo. Gapo iti tulong ni Agilos. Ha? Wan ama bubod. Babaan kan ko na. At daytan ni Don Anselmo iti pagbaludan. Kasta aya. Intulod nakpay aging ka dito ospital. Ayan na ngay nga rod. Pinanawak iti ruwar. Kuna na nga umunagak kano takasapulan naktiinak. Wala. Sige. Ingka kitaan nila adi siya itirwar ti recovery room. Ta inakman kitaan ni Agilos. Sige, balasang ko. May sama na na misyon tinalpas ko apong. Kunak no misyon nila adi siya daytoy. Angam si kamot gayam. Uray siya, kapong. Anya ngay nga rod ti aramida nila adi siya.
Tapno agsubli ti sigod a kinapintas na. Jak amo apong. Ala. Matakwatam to iti panaglabas ti aldaw akadana dito'y lobong tayo. Wan apong. At kasanungay. Tulungan tayo pailang ni Lolita Ta kasapulan na ti tulong tayo. Ama pupud, kulas, maasyanak ka ni Lolita. Naliday. Ha? Itala ka di ang makarik na ka iti kastala adi siya. Ti makuna nga asi. Wan, eja inkanta siya. Awan ti kastoy amariknak. Gaputa awan mo ti gapuna amakariknak iti kastoy. Kasta dito'y lobong mi. Makarik na ka iti asi. No adda makita mailopit-lopit. Awanen tinas ka na pagparikutan tayo. Gaputagim bagtumot lang ti ina ni Lolita. Ngamkit di, nasken at tulungan tayo lata. Aging ka nga agimbag. Itan gagayem tinagibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas hanggas at ti Mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong